अहानबदा हौजिक फावगी मरोइबा पाउसिंग नागा शांतिगी वारीना मणिपुर सोगललोय हाइना होम मिनिस्टर अमित शाहना चिल्हाई ओइना थाजबा पिरकलबसु खुट्यक ओइना पिरक्तबना पेनिंगाई ओइदि हाइना सुनील करामना हाइख्रे। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट की हानिगी चेयरमैन आर.के. मेगेन सही निफु मरिगी मतुंगदा हयंग इम्फालदा थुंगलगनी। टिंकाउ रगवांग चाप्रियाक फोम असम मणिपुर अमदी नागालैंड की निमित हुमनी पांगथोकलकपा सिल्वर जुबली ngasi चिंगमैरोंग कवई खुंदा लैबा टिंकाउ रगवांग कालुंकाइदा लोइसिनख्रे। अमसुंग कांगलेपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरामरी सुबह मपोक कुमन पांगथोकख्रे। Krumzari Times of Manipur की अहोम की पाव मिटिंग ताबिरी बसिंगु बिद्यापति मैंगलबमना तराम नोकजबग लोइनना हौजिक पाव मचा खाइना मियामदा पिजरी। यूनियन होम मिनिस्टर अमित का उनबा चटखिबा कोकोमी की मियोई तरागा निपान कांगबु ngasi इम्फाल थोलख्रे। नागा शांतिगी वारीना मणिपुर की इंटरेस्ट सोखलोय हाइना अमित शाहना चिल्हाई ओइना थाजबा पिरकलबसु खुट्यक ओइना पिरक्तबना पेनिंगाई ओइदि हाइना कोकोमी की कोऑर्डिनेटर सुनील करामना हाइख्रे। ngasi दिल्ली खोंगचट हलकबदा इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ता पाउमी सिंग उनबा अदुदा महाकना हाई कोकोमीना लाथोखिबा संगाई फेस्टिवल बॉयकॉट की खोंगफम यावना खोंगजंग अमता हंदोकपा लैते लाक्लिबा तांग कुमापनदा मियामगी ओइबा मीफम अमा पांगथोकनी मदुदा मियामना अपेन पेनदा फोंगदोकपियु अमदी वारेप लौबदा सरुक याबियु हाइना महाकना हाइखि। अखोगी माइकैदगी दि अखोगी बर्बरल एश्योरेंस होइना अखोगी मणिपुर के एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अमु काहलो हैबन सिंग वफम सिंजे थंबेरे अदुमंपु अखोइना पामजरिबदि अखोगी रिटर्न अमा पिबिरा अकांदा मणिपुर दा चारांगनरिबा कोइबा मयाम सिंजे रिटर्न दुमक पिरक्तबनिना अखोइ मसिदा यामना अखोगी पेनिंगाई ओइदेना लवे अदुबु मखोइना पिबिरा इबा वफम मयाम सिंजे मसि कयामना थबक ओंथोकदोनो ओंथोइदुना हैबिसु अखोइ येंगबसु चंगी तबुदु मखोइ माकैदिगिदि हायरकपा याबा मणिपुर की इंटरेस्ट सोक्तनबा होनगनि हैबगी अकन मखैदि थमै अदुना अखोइ होजिबोगी फिबम सिदा अखोगी चलुब खोंचना सिदगिदि अखोइ खितंग अखोगी यामना पेनिंगाइदि ओइद्रि अदुगा लोइना अखोइ हाइरइबा वफम सिंगसे अखोइ मतम खरा येंबगी तंगाइ फदबदु लयेना अखोइना थमजनिंग तब कोकोमिना संचलगिबा हाना संचनगिबा खोंजंग अमता अहोंग लैते एनी मखलमतगी होंग लैते। वारी सानबदा सरुक यारुबा KH अथौबा अमनि नंदो लुवांगना लाक्लिबा तांग कुनगमापनदा मियामगी ओइबा मीफम अदुदा वाफम लोइना फोंगदोकचगे अदु फावबदि ngaइबियु हाइबा वाफम नतना अतै अतोबा वाफम अमता हाइरमखिदे। अखोगी अमिसाग वाइ सानोजे सिगी आउटकम से अखोगी पॉजिटिवली एंड लो वे अब्रा तामु अदु 29 दा हाइरगे अदि जस्ट यस और नो दा हाइबे यादबा कोइ फजना एक्सप्लेन तोर हाइगे 29 दा हाइरसे Zaman 29 की पब्लिक की डिटेल देखो ना प्रेस के नोट पीरे देना स्टेटमेंट में कोई कोकोमी की मीडिया कोऑर्डिनेटर जितेंद्र निंगोमबना हाइखिबदा लैबाक कंसी हाइरेबेदि मीडियाना सुथौदांग लौबियु इंडियन मीडियाना इंडियाबु नुंगसिबगुम मणिपुर की मीडियाना सु इरैबाक इरमदंबु नुंगसिबियु हाइबो वाफम असि नतना मखाताना वाफम अमता फोंगदो उ याखिदे। लैबाक कंजी हाइदादि प्रेसना को अचौबु थौदांग लौबियुबा इंडिया की नेशनल न्यूज़पेपर सिंगना इंडिया नुक्सिबुगुमना मणिपुर की न्यूज़पेपर नसु अखोगी मणिपुर बु नुक्सिबियो। कोकोमी की कोऑर्डिनेटर सुनील करामना फोंदोरपई मतुंगिना अखोगी अमित शाहगा अखोई कोकोमी की म्यूट सिंगा ngarang nahan wari sanakhiba adu अखोगी महि यानबा मक हाइबा ngamdragasu अखोगी कोकोमी की साइड तगी पेनिंगाई ओइदि हाइबा वाफम खरदि थमलकली अमित शाह की माइतकैदगी अखोई मणिपुर की सक्तम काहेलोय अमदि अखोगी मणिपुर की इंटरेस्ट सोकपा याबा थबक अमता अखोगी सेंटर ना पाइखलोय हाइबगी थाजब पिरकलगसु अइबा ओइना अखोगी खुयेक ओइना पिरक्तबना पेनिंगाइदि ओइदि हाइबा वाफम क्या थमलखि। कैमरा पर्सन शरद पोचंगबम लोइना पाउदमजरिबा शरद अनौबम TOMTV न्यूज़ इम्फाल। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट की हानिगी चेयरमैन आर.के. मेगेन हयंग इम्फाल थुंगलरगनी हाइना थाजब याबा पाउगी लिखुन अमना हाइरी। आर.के. मेगेन गुवाहाटी सेंट्रल जेल दगी नवेंबर 9 थादोख्रबा मतुंग NIA ना नवेंबर 10 आर.के. मेगेन मचानुपा अमदी महाकी उकिल दिल्ली दा मफम खंगहंदना थमलखिबनी।
मफम खंगदना नुमित तारा तरेट नि लेरबा मतुंग मखोई अहुम थादोरखिबनी आरके मेगन एलएस सनायमा हौखिबा इंग कुमजा लिसिंग समापन हुमद्रा मंगादा मणिपुर थादोख्रबा मतुंग चही निफु मरिगी मतुंगदा युमदा हलकदबनी तिंकाउ रागवांग चाप्रियाक फोम असम मणिपुर अमदी नागालैंड की निमित हुमनी पांगथोलकबा सिल्वर जुबली ngasi सिंगमेरोंग कबुई खुंडल लैबा तिंकाउ रागवांग कालुम कायदा लोइसिनख्रे असम मणिपुर अमदी नागालैंड दगी लाकबा मियोय कियाना नाट की ओइबा थौरम पांगथोकपना मपुंग ओइबा सिल्वर जुबली की पालन थौरम अदुदा सरुक याखी ngasi loisinbagi thoramda saruk yakiba Imphal Municipal Council gi cooperator Maibon Faungmaina machoi leirakraba Zailangrong Furupki ariba lining asibu yekhutuna thamnabagi pandamda thoram asi pangthok pani furup ama kanba haibasi furup adugi lining chatnabi amadi nat yokhatpa changi mahakna ngasi Manipurda tangdu laitadaba phibam amada lairiba asi thuna kokhanduna aikhoi masel nungsi sanana laiminaba oirasanu haina phongdokhi लाप सिल्वर जुबली ऑब्जर्व तौर अखोई मणिपुर इशू कम्युनिटी तोान कम्युनिटी मैम वखन मानदब इरांग लांब जुबली लाप पुनम तंगू लेताना लेनबगीदमक्त साइड मणिपुर प्रजा पुनमक्त अपील तौजरी नुमित हुमनी चुपना पांथोखिबा तिंकाउ रागोंग चाब्रेक फोम असम मणिपुर नागालैंड असिगी सिल्वर जुबली मसी ngasi लोइसिनबा थोरम ओइना पांथोखरे डेलीगेट सिंह असम मणिपुर नागालैंड अतई मफम कया दगी लागा यूथ्स मी लिसिंग कया ना सरुक असि याखी लोइसिलपा नुमित असिदा मणिपुर दा तंदु लेताना हिंगबा नुंसी चानाबा अदगा अममंबु cooperation with peaceful coexistence हाइरिबा मेसेज असी मयामदा कमिटी अमदी मेंबर्स मयामना थमलगली पाउदम जरिबा ओजित मंगसा तबमगा लोइनना ब्लेसिंग यांगमai TOMTV न्यूज चिंगमाइरोंग इम्फाल लमदम मसिदा हौजिक लेरिबा एजुकेशन सिस्टम असिना तुंगलम चत्ता अफबो ओइगनी हाइबदी थाजाबगी वांगमदनी हाइना केएसए की प्रेसिडेंट निंगथौजम सेटन फोंगदोख्रे ngasi thangbaibin khoyathongda leiba tombisna high school ground kanglei park student association gi taramari suba mapok numit ki thauramga mari leinana mahiroi lup asigi president ningthojam setanna lamdam asida hojik leiriba education system asina tunglam chatta chaukhatpa oigani haibagi थाजाबगी वांगमदनी अमरोमदा लमदम असिगी केंद्र सिंगी वोटर मसिंग का हेना हेनगतलक्लिबा असिगी मातांग केसेना थिजिलुरबा मतमदा नियम चुमने हेनगतलमदबा कया थेंगनरखी हिरम असिगी मातांग लेंगाकना अखन्नबा मिडियंग अमा चंगफम थोकी लोइनना लमदम असिदा बेस तौदबा फुरुप कयादा रिजर्वेशन पिसिनबगी थवोंग असि लाइबक थिबनी थवोंग असि लेंगाकना अतमनना तौरबरा हाइना लैंगाक्ता हंगलकपगा लोइनना असेंबली फंबा मतमदा फाइनेंशियल खक्ता खनबगी महुत्ता लंदम अस्ता थोकलिबा थौदोक वाथोक कया असि खनफम थोकी कोकोमी अमदे मेन पेकना चंगसलकपा खोंजंग खुदिंगदसु केसेना मतम पुंबदा सौगतकनी हाइखी कंगलई पार्क स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तारामरी सुबह मपोक कुमोन की पालन थौरम केसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिरीबाम की लोइसंग पांगथोखरे थौरम मरी लेना उ चारा कयासु थाखी थौरम अदुदा सरुक याखिबा जिरीबाम की डीसी मयांगलंबम राजकुमारना थौरम अदु यामना चमना उ चारा थादुना पांगथोकपा असि यामना अफबा इनिशिएटिव अमनी मालेम की अयिंग असागी फिबम होंगलक्लिबा असदा ग्रीन मिशन अमगी मवोंगदा उ थाबा लोमदा माइ ओनसिनबा फै मतुंगदसु केसेना तौरकपा थबक थौरम कयादसु अफबा पुरकपा ओइरसनु हाइना फोंगदोखी केसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिरीबाम की प्रेसिडेंट लौरियाम बोनसन्ना केसे की तारामरी सुबा फाउंडेशन डे असिदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मिहुत सिंगना लाकपिदुना सरुक याबिबगी दमक थागतपा फोंगदोखी छात्र की कम्युनिटी की ओइबदा अखोइना केसेन मेसेज अमख पिजनिंगी मदुदी अखोइ हौजिकती सही लोसलकदोरिब्रा अरि अनौ चेंज लाकदबसिदा फजब मोंग याम फजब मोंग लाइलासु की मरम हेन पुनिंग चंगबिदुना भोकुना एमा जिरीबाम की भोकुना एमा लीडरशिप क्वालिटी दा अमदी अखोगी कैन फ्री एटमॉस्फेयर अखोगी कैन एजुकेशन की हिरम दा हेन मतिक मगुल लेबा अमा ओन बम प्रोडक्शन मखा ताबा पाउ पिजद्रिंगे दा ब्रेक मतक लबजरी याम वारे सोक्थबन लोइरी
Wabdo Koknaba Rebalance. Soktabadu Koknaba Rebalance. Rebalance the Haksang Soul, Amadi electrolytes in the Awat Mekatuna, Adongi Haksang would take the Tambungamali. Rebalance Habadi, electrolytes Amadi Energy. Smart Tutorial Center. Revision course for class 10 and 12 will start from 9th December and foundation course will start from 13th December. Run by well-trained and experienced board and council teachers. Concession for ex-smart students. Transport facilities and separate hostel for boys and girls available. For details, please contact Smart Tutorial Center, Singzamai Supermarket, Radhesham Shopping Complex. Contact number 8730-999-192. Break ki matungda makha taba pausingda Indian Freedom Movement da achauba thodang lauramba amadi RSF ki founder member su oiramba Detopen Thengadi pokpagi chahi chama surupagi birth centenary gi thoram ngasi Gem Hall da pangthokre Detopen Thengadi birth centenary celebration committee na sinduna pangthokpa thoram adu the works and RDPR gi minister TH Biswajit celebration committee gi president Dr Sinam Rajendra Bharatiya Mazdoor Sangha gi president CK Saji Narayan ji Bharatiya Mazdoor Sangha gi North East in charge and Tombasu Sarkyaki Laikhidraba Detopen Thengadi gi photo da laisu katuna haudokhiba thoram adu da tongan ba sangha kaya dagi lakpa member kaya na Sarkyaki Thoram adu da luchingba asigi biography oiba lairik ama amadi sangha gi isai amasu miyam da phongki chahi amasupna pangthokadaba birth centenary gi thoram adugi matangda works amadi RDPR gi minister TS Biswajit na lisingam ga samapan kunda Maharashtra da pokhiba luchingba asi lisingani mari da laikhidabani Bharat pu ningkha tamnaba hotnaba da achauba thodang ama lauramba luchingba amani miyoibagi seba da yamna thawai yaukhiba luchingba amasu oikhi Prime Minister oikhiba AB Bajpayee gi hobinarakhiba luchingba asina Pamjanamba kaya adu aikhoina khangminnaba changi chahi ama chupna pangthokadaba thoram asta luchingba asigi maramda hena khanganba ngamlagani haikhi masi magi makon bi amati mana to budi masna ikona liwada yamna sang ko loibana roidaba bakon aduga thama paktani tawuda ko aikona ngasi aikoi samaj da natraga ko mari lena akoi bharat sarkar na amadi state sarkar na pakali posing si magi the basis for the packet se masam aya wa hoye hai si wa ke tum dunia se jai ne jo aja kare akoi bharatiya janata party da overoina ko jaha president duga founder ko miram bharatiya janata sangha da ki janata party da tapi ki bai ko atal bihari Bajpayee se ma contemporary ko na tabak kam ne ka ma full time sara ko na tum lai ke mo tum da su ko sa ko na ke tum se ko Sumang Lila gi lamda saknai rabi ningthemsa ongbi nungsitombi debi miyamna yubaras Jingkhuba Saba haina hena sakhangnariba Lilaroi asina laikhidabada Manipur State Sumang Lila Council na state ki thakta awaba phongdokre ngasi Manipur State Sumang Lila Council na sinduna laikhidrabagi hairangoi thong oinam leirakta leiba mayumda pangthokhiba awaba phongdokpagi thoram aduda lamdam asiga Sumang Lila gi lamda sakhangnaraba Sumang Lila gi artist kayana sharuk yakhi Amadi Council gi maikaidagi su laikhidrabagi imung manungda angamba sel gi mateng su pangki Women Dance and Dramatic Union Malom tuki yaima awang laikai da leiba uba taba amadi wangang bagi pangal leitabada natana BP stroke anirak tawkhibadagi haksangi yet thangba saruk sing leng ot pangamdraba soibam zitenda Zenit Academy gi founder oiriba Sorai Sam Manautona chana thaknaba amadi sel gi tengbang pikre Tengbang ba asiga mari lenana Manautonda hai kana lejadraba awa ana taraba lamdam asigi miyam gi damak ngasigi lengakna lokhalak scheme kaya asi Lairaba miyam gi mingda achau asang singi purit khaw chaunanaba oirabadi scheme sing asi lehendabana phai zitenna asukkuiraba chahi kunthrarom asigi matam asida lamdam asigi MLA dagi kariguma mateng amata phangdana lairamba asi laibak thibani Laikai gi miyamna mabu yengsin biduna ngasi phauba mateng piduna lakliba asina tung koina chatnaba yaroi maram asina mari lainaba authorities sing amadi lengakna athuba matamda mityeng sangbiduna thabakta onthok pirau karigum onthok pidabat thoklabadi mahakna pangba ngamba mateng pigani haina phongdokhi Government doiba scheme khudimaksi lairaba singbu yokhatnaba sen thunggi phibam phagatnabagi damta semba
ayamba policy ngakani scheme ngakani sigum scheme asina cheda che khakta sum laudon leiba natraga angam mathau kharagi pocket sum sangaga lairaba miyamgi mingda ina khunbasingna phrikhau chona nabagi leiba scheme moiragadi masi lehenda bai amuka hana break amata galawzari. Good afternoon, ma'am. Hi. Wedding sets krayenge. Sure, ma'am. Sigi sets anu yorokuni, ma'am. Kimbi. Je. Sisam phazadro. Sisam phazadro je. Yam elegance ui. Marvel Furniture na wedding season asigi oina discount up to 30% ki khudong chaw pijari. Phare de si torsia. Bhaiya je selfie torsi. Sei se booking tak senjar. Break ki matung na taram nokchari amadi makha taba pausingda haukiba November kulhumdoidagi Uttar Pradesh ki Banarasi da leiba IIT Bhugi Technology Ground da pangthok tuna lakpa Destination Northeast Banarasi lisingani taramapan ngarang loisinkhre Festival adu Northeastern Council na Ministry of Development of Northeastern Region gi mityeng makha da awang nongpok lamdambu India gi atopa mafam da leiba miyam da hena khanganabagi pandam da sinbani Loisinbagi Tharomda Union Minister for Skill Development and Entrepreneurship Mahendra Nath Pandey, Minister of State Food Processing Industries Rameswar Teli, Assam ge Textiles and Sericulture Minister Rajit Datta amadi Manipur ge Health and Family Welfare Minister L. Zente Kumar na sark yaki. Union Minister Mahendra Nath Pandey na asigumba awang nongpoki oiba kumhai ama Sanglaba Laifam Oiriba Banarasi da Pangthokpa Asida Harauba Amadi Nungaiba Poksei National Integration da Achauba Mateng Ama Oiriba Asiguma Kumai Asitoina Pangthokpa Mathautai Haina Mahakna Makata Ki Manipur ge Health and Family Welfare Minister L. Zente Kumar na Awang Nongpok Lamdam gi Phajaraba Singh Saithaki Lamkoiba Singi Pukning Singsinba Amadi Traditional Handloom Yokhatnaba Manipur Government International Textiles Expo Pangthokli Mioi Lising Kun Mangada Designing Handicraft Handloom Amdi Processing the Training Piri Manipur da Hidak oina sizinaba yaba pambi makhal kaya amasu fangli haina fongdokhi Mau Imphal Market Coordination Committee Unemployed Youth Learners Association Porompat ka khusam naduna lakleba November 18 irai numita club asigi lampakta nomagi oiba mau kaitel phamgani haina committee asna thadorakpa cherol amana fongdorakli Horticulture and Soil Conservation Morena Sindhu Nangasi Technopol District Laiba Tongan ba Jingi Khulsing Wapi Village Lokchau Village Khodeng Thabi Village Amadi Chalwa Village ta Ningtham Maru Marang Yentokpagi Thorum amaga loinana awareness program ama pangthokre Walnut Development Horticulture Technopol amadi Moregi officer Zakir Hussain na Maru Marang Yentokpagi Thorum adu da saruk yaki Presidency College Modbungi History Department ki Assistant Professor Dr. N. Dorendra Singhana Manung Matam Sadana Laikhidabada College Asiga Principal Dr. T. Gangtena
lamjingduna college asigi teaching amadi non teaching staff singna college asida minute ani tumina leptuna awaba phongdokre Lakleba November gi tang kunipan amasung kumatpanda BT Road ta leiba Aztec Sports and Fight Studio da inauguration for Aztec Fight League Season 1 lisingani taramapan hauragani haina Aztec Sports and Fight Studio founder oiriba Pramananda Thangzamna phongdokre Fight League asida India ge lamlamdagi lakba fighter kayaga loinena Manipuri singna lamba taunabata natana hen experience leinaba pandamda pangthokpani maram aduna lamdam asta leiriba mixed martial arts po nungsibaba miyamna sanaroi sing asibu pukning thaugatpa oina nungthil pung maridagi yengba lakpinaba miyamda appeal tawrkli Aztec Fight League asina saruk yaba lakliba sanaroi sing asi India ge fauraba miyamna sakhangnaraba fighter ngaktani amadi Manipur versus India haiba thimda Sanagadoriba amadi fighter league asigi sharuk ama oina ngasidagi nupi fighter singna hana lamba tawnagadori Aztec Fight League AFL Season 1 की 2019 की फाइटर सिंगलाई से इंडिया की मफम पुनमक्ता यामना रिनाउन ओइरबा सुपर फाइट लीग ता यावग्रबा फाइटर मयाम अमा यावरी समना हारबदा अखोगी महाराष्ट्र मुंबई दगी फाइटर यावरी दिल्ली मार्शल आर्ट अकादमी दगी फाइटर कया अमा यावरी बेंगलोर दगी यावरी अमसुंग अखोगी मना अनकपा नॉर्थ ईस्ट इंडिया दगी फाइटर कया अमसु यावरी सिगी थीम सी मणिपुर वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया फाइटर मयाम सिंगी अखोई एक्सपोजर अमसुंग एक्सपीरियंस फंगनबा अखोइना सिंजा लाक्चमनी अदुगा अखोई मणिपुर की लैरिबा मिक्स मार्शल आर्ट की मयाम नुसिजरबा अखोई फ्रेंड अमसुंग फॉलोवर मयामना लागा मियंग ताबिनबा हाइना हाइजरी United Amateur Muay Thai Association of India na sinduna November 10 kunmari phauba Mangalore Karnataka da sanarakiba Muay Thai masana da Senior National Amateur Muay Thai Championship lising ni taramapan da Assam represent tawduna participate tawruba Kanglasa Martial Arts Academy gi sanaroi ahumgi manungda anina gold medal bronze medal lawrakre Muay Thai Championship aduda participate tawruba sanaroi singdi F Indrajit Singha ke Premjit Singha amadi PH Naranjan Singhani National Amateur Muay Thai Championship lising ni taramapan aduda F Indrajit na gold amadi ke Premjit na bronze medal phanglakibani asigumba Assam State asi gi represent tawduna mai pakpa purakpagi damak All Kasar Amateur Muay Thai Association na Kanglasa Martial Arts Academy asigi trainer bu thagatpa Fongdokhi amadi makhatana lakadoriba chahi kaya dasu academy asidagi national amadi international gi thakta sanaroi kaya puthoktuna mai pakpa purakani haibagi chauna asa thamli ngasayuk phongki ba pause singi maroi ba pausing amtang punna khangminasi Lamjingba Times Ozasing na lenga kayanaba puraktuna mahairoi singi awaba kokhanbiu Maharashtra ge CM Devendra Fadnavis Deputy Ajit Pawar from Thadokre Shiv Sena gi luchingba Uddhav Thackeray na Chief Minister oiragani December amada wasak lawragani Manipur sogaloi haibgi aiba serol piu yarakhitre Assembly Museum chakhwat hanba mathau tai Y Camp Chan Manipur Polo International lisingani taramapan pangthok lingai manungda sagol amasire Sangai Express November kumapanda kokomina miyam gi mifam kaukre Sebida BJP manung mot manadre Congress Constitution Day pangthokre Muiva Dimapur da halakre Healthy Baby Show competition da irang hawrakre Poknafam Union Home Minister na thazaba piraklabasu aiba oina piraktabadagi kokomina warep lawbangamdri November kumapanda miyam gi mifam ama pangthoktuna warep lawgadori Maharashtra gi political gi charang naba Floor test taunaba hairaga Fadnavis amasung Ajit Pawar resign tawkre Muiva yauna IM gi luchingba tara Dimapur da thunglare Nagalup singa wa khanagadori CA bill gi matang da BJP gi luchingba singi mot manadre Cape ki matang da BJP gi sarkar gi chapchaba firap khanghallu nabakisor Healthy Baby Show competition da chayet naba thoklure Naharol gi thaudang Home Minister na Manipur kairoi haiba thazaba pirakre November kumapan da kokomina mifam kaukre CAB da CM amasung MP gi mot khenabana miyam da chamam na halle Congress Lupa lakh taramari henbagi cheng manghan khibada chenaba laikhitraba RK Sanayame gi case CJM na thupchin kre Assembly gi museum amasung archives semgatuna thambana tungi mirol kaya da kanaba kaya piragani Y Cap Chan
Huyen Lan Pau, Tilho Kezi Amada Lupa Marifutara dagi Marifumanga Faubagi Changda Yole, Lalon Basingna Yoning Yoningba Mamalde Yolabra. Kumjali Singani Amada Kankiba Hindi graduate teacher, Chamagani Futaruki appointment order, Langakna Hojik Pauba Piramdre. Yunan Home Minister na Tamlakiba Wapam Singh, Kananaba Kokomina November Kunmapanda, Miyam Gimi Pampang Tokadori. Sana Laibak, Maharashtra CM Devendra Fadnavis, Fam Thadokre. December Amada Udab CM Oina Wasak Lauragani. Nungsi Haiduna Ayaba Yaudana, Yumda Miniju Semgat Payade. Karamba Authority na Mityang Sanglibage Haiba Wahang Narakli. Chief Minister Amasung Kokomigi Thomi Singh si Imfalda Tungleragani. Amit Sagi Wafam, Kananaba November Kunmapanda, Miyam Gimi Fam Kokre. Sangai Festival, Humni Haukrabasu Kutlam Kang, Kaudaba Stol Singh Yauri. Constitution Kangmin Nabagi Tangai Fadabalay, Joy Kumar. Samitlon Pagathan Badamateng Oigani, Zenta Kumar. Ichel Express, Indian Constitution, Lausin Kiban Numit Istet Kitak the Bang Tokre. Constitution the Piriba Basic Principles Sing, Ngak Naba Hot Nabasi Citizen Amagi Taudang Oigadabani, Joy Kumar. Nagagi Warosin the Manipur Sokaloi Haibagi Aiba Pirakidre, Kokomiga Amit Sahaga Unakre, Miamgi Mi Pam Pang Toklaga, Warep Logadori. MP Ranjan Yang na BJP Luching Masingna, Ngang Basi, Amaga Manadre, Communication Gap Lane. Ozagi Kongjang na Mahiro Singipunchi de Charang Naba Tokan Bigano, Angang Masap Haba Changdam Nabadasu, Habizabi Taubagi Mami Chow na Tare. Iraibak, Laibak Askimipum Kudimak na Constitution de Yauriba Principal Singak na Chatpa Tangay Fade. Territorial Integrity, Administrative Setup Kaheloi Haibagi Hazaba Pirakre. Pentok Ningai Oidabana, November Kumapanda, Miyamga Loinana, Kanagani. Numit Mangani Satagadaba National Workshop, Haudokre. Loisilak Padamaro Pau Amukhana Pizari. Naga Santigi Warina, Manipur Sokaloi Haina, Home Minister Amit Sahana Tilhai Oina Tazaba Pirak Labasu, Kutik Oina Pirak Tabana. Peningai Oidi Haina, Sunil Karamna Haikre. United National Liberation Front ki Hanigi Chairman RK Meghan Sahi Nipu Marigi Matungda Hayang Impal da Tunglagani. Tingkaw Ragwang Chapriak Form Assam Manipur Amadi Nagaland gi Numit Humni Pangtholakpa Silver Jubilee ngasi Singmairong Kawai Khunda Leiba Tingkaw Rangwang Kalungkaida Loisinkre. Amasung Kangleipak Students Association gi Taramari Subamapok Kumon Pangthokre. Hauzaki di Times of Manipur na pizza ba nung tilgi pau matang sa lo sinjare ehen ba pau galoy na namidang pumapal na mukpang bigani.